Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. An-anwem ti Mr. a degree holder, nunimot Mrs. ti Bill Payer. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Ay, nagrigat ti umakar iti rum anya, Ma'am Donna. Ay, wan nga rod. Jack pa'y nayakar amin dagiti gamit ko ije sigod a room ko. Apay, kaano da aya arugyan at tarimaanan da ito building tayo. Next week sa kanong aminan. Iso ako na ni Ma'am Principal nga yakar tayo dagiti gamit tayo. Mano nga taabulan nga aramidan da. Jack mo man. Sa bagay, mayat ton inton malpas ti baro a building. Sosyal to nakitaan da ito iskwelaan tayo. Ay, kastoy latamanan, ti masang patak dito'y balay. Ah, ang takagaya mo yung lab. Labidam. Ne, agunget ka man eh. Kasano, pinanawan ka nga ag cellphone. Masangputan ka latang ag cellphone. San mo't lab? Anya saan mat? Pinanawan nak nga cellphone ije kusina. Ita, dito yung mutong salas ti pag cellphone ak. Naglaing kan, taagbuy-buya ka pa iti TV? Awan mo't ngamin maaramid. Anya nga awan? Nagado dita ti mabalin aser ka na trabaho. Di ko namkit di, sadot ka. Ay nga, nagunget manen ni lab ko. Oh, alda ka ti ginatang mo asidaan dita. Inkalutunan tanay, mabisina ko. Hello, ma'am. Hello, matkan ka. Oh, nalpas mo di lesson plan mo. Ay na, kasano amasangok, kat madama akpay nga gin-inaw. Siyak, nalpas ko tay lesson plan ko. Nilakay ko ngamin tinagluto kay naginaw. Imbag man, tanaanos nila kay mo. Una, nagkapoy di trabaho na. Ngam saan ang nareklamo nilakay ko. Nagswerte ka, ma'am. Siyak, nilakay ko, awan lang aruden trabaho na, sadot pa'y. Anak at ano sa ata is humatikinayat mo. Nangato ti standard na, ta college graduate ka no. Sana akayat ti asi-asi at trabaho. Aginaw ka nga rudan. Tasya, agbuya iti teleserye. Di mo liplipatan di lesson plan mo, ha? Wan, ma'am. Lab, Rabin, Di na ko man kalbi-kalbitan. Tanabambanugak ang nagaramid iti lesson plan ko. apay aya, anak kaungunget ka akanayaw. Gaputa syakmat lang amin ti aggas-gastos dito'y balay. Nagbiro ka kumamat iti trabaho nga men. Urayek nga ro, di trabaho ang managerial. Maturog ka man laangan. Makauma ka na kasarsarita. Di na kalbi-kalbitan eh. Panagkunak, mabiit amalpas da ito building tayo. Tanagado dagiti trabahado. Ay, wan nga rod. Kaslam amok pa jay may sa trabahador. Ay, adam amom din, ha? Wan, kaaruba me. Dayjay, agsimsimento alakay. Ah, kaaruba yung gayam. Kita manlangan niya. Uray lakayan. Agtrabaho pa'y lang. Kasta kumamot nilakay ko. Ibaon mo ngamin, ah. Manager nga ron ti kayat na. Mabaling ka di mat ang manager adagos. Ay na, napilian nila kay mo nukasta. Ay, aguray man. Asit gakja ka aruba mi alakay at trabahador. May sa kayo gayam at trabahador dito, ay tata. Ay wen ma'am, may saak kadagiti purman. Ay, nasaya at manukas ta. Sayang lang amin ti oras, no adak lang iti balay. Kaya't kukumamat amay sirek nilakay ko. Kaya't naayamot ti ag construction, Saan na nga ron akayat tanadagsan ka no at trabaho? pudno anadagsen. Ngem tinapateg, at trabaho. Ken mayat ti sweldo itan dagiti construction worker, ma'am.
Apay, di ka mabain ka ni bakit mo, Henry? Iso ti agtrap-trabaho. Ang sika, adda ka lang dito'y balayaw nga agsilsilpaw. Magbirbiro kakmot iti trabaho ka. Nagado dit ano kayat mo? Di dakman pilitin na nang. Day. Degree holder ak pagkiwaran daklaang iti simintaw. Ay, saan ka nga agpili-pili? Tapamilyado kan. Ay, sayang mo't ating graduar ko a kurso. Ay, tumakder ka kit didita. Taing ka agtrabaho. Ay, agsapol ka iti trabaho. Ay, una yan. Nakalablabagan dagita matam. Gapo iti kasi cellphone mo. Nasaya at man, naglinis ka dito'y balay. Ay, wala. Tapno saan kan nga agungad pa. Nakaskas daw nga ro daytoy nga inaramid mo lakay. Siyak pa iti kunam. Italaang Oh, bilib kan ganyak, lap. Anya daytoy nabati dito'y lamisaan apayong. Kano pa yung muna ita? Ada bisita nga imay dito'y balayan niya. Awan, ada ayamat. Amin naman. Ninanang ko, di magasitay. Ka, iso ti pinaglinis mo dito'y balay. Di, pinaglinis ko ayamat. Iso ti nagboluntaryo ang naglinis. Di ka lamabain? Nanang mo pa'y ti paglinisam? Jak imbaon ko nakmutkan ka. Amom nila kay Antonio. Amok ah, kano karo ba tayo? Isaw ti porman itay dya eskwilaan. Dahil siya alakay, agtrabaho pa ilaang. Tatuan tasaan gayam asadot akasken ka? Siyak man tinakita mo. Di ka umapal. Deje senior citizen, agtrabaho, ngamsi ka nagpigsa, awan trabaho na. Agbuyak man langan iti TV. Ngiwat mo man langan ti mangmangag. Puro paggastusan ti amom. Internet, TV. Di ka mat nga rod makaitad iti pagbayad iti kuryente. Ayan ni Donna. Apay ay abirukan nyo kanyak. Adak dito'y salas, manang, nanang. Henry, nakailad ka lat taditan nga agsilsilphone. Ay, ayan, dagiti apok. Ay, adada ijarwar amaki ay ayam, nanang. Nay. Anya day ta ilislistam aya. Tagito'y babayadak iti binulan. Ibad budget ko ti sweldo, tawam mat trabaho dyan ta anak yo. Ay, unay daytan. Ay na, mababainak nga ron iti day ta nga ugali ni Henry. Ay, dumakdakkel ti paggastusan min nanang. Ta dumakdakkel mat dagiti ubing. Ay, lakit di Ay, jak amo na niya ti aramida ken kuana. Balasang kaw, kastoy ti aramidam. I-off mo amin a kuryente kas kada internet. Saan kayon nga agaramat iti kuryente? Ay, wunan niya. Wan, padasam. Barang mapilitan nga agbirok iti trabaho na. Agyaman iti day taasing-hasing mo, nanang. Sige, nainak man makiayayam kadag iti apukaw. Ay, aywan gayam, nanang. Agyaman iti panaglinis mo dito'y balay din na minsan. Ay, awan anyaman na, Donna. Nay, papingay. Sa anak mo na makakonek iti internet. Connection not available kung naman tayo. Ay. Okay nga ta. Napasama kan. Love. Apay aya. Sino katamsamot ti password na internet tayo? Apay kumasok ka. Jak mo tan makakonek. Kinapudno na. Awanan ti wifi dito'y balay. Anya nga awanan? Pinutid dan ti linya. Ha? Taapay. Oh, kastalaunay apan nakakigtot mo. Kat saan tayo mat nakabayad? Anya? Saan ka nagbayad? Gaputawanan pagbayad ko. Siyak matla amin ang ti para bayad kada giti bills. Bagas kas kada sidaan. Siyak amin. Anya? Nasaysaya at langan nga awan internet. Ta isupay abay bayada.
Ay, matan. Apay, di mo binayadan di kuryente. Nagsip nga di panganan. Saan na dito'y panganan? Intero abalay kat nasipngat. Diyak na ruwa di gas ti silaw. Ay anusam Tawan mo't intad mo pagbayad iti kuryente. Ay, walay matan. Pudnumat Nasita anak sa niti. Si Abangos. Nagpartak kayo ang nagtrabaho, tata. Adu kami ngamin ngagtrabaho, ma'am. Ken napigsa ka pa'y ngagtrabaho. Ay, adu ati-atiwak dita, no pa nagtrabaho lang ti pagsasaritaan. Kat nila kay mo ngay, isarek mun tada kadwaming agtrabaho. Ay na, idi pa'y nga ibagbagak day tata. Ngam saan na akayat. Kahit anyalangin ti aramiden na itinal daw. Si kansalang matiagtrabaho, ma'am. Ay, sayang nga ron ti kina-degree holder na. Nilakay mo tay example jay pagsasao ako nana. An-anwam ti Mr. a degree holder no ni Mrs. May ti bill payer. Ay, perme, tata. Kat no nagpili nga min iti trabaho. Ay kat anusam amam, kastala ti biyag. Day, apay nga adda ka. Inanang man. Umay kapag bisitaan. Ay, naumakan nga agsilsilpon ija balayaw. Kanyat masida dito balayaw na nang. Ay, ada na bati iti pinartik a manok idi kalman. Apay, awan si daan yaw. Awan merot na kukwarta ni bakit kaon. Day, tapay lati ibagbagakken ka iday. Nasken nga agtrabaho ka, Henry. Tasi ka ti padre di pamilya. Kwarta man na nang. Na, siyak pa'y a senior citizen ti dawatam. Ay kat nooman ay lang nga igatang mikan ni tatang mo iti maintenance may, jay maaw-awat may, a pensyon may. May kamaturugan rabi eh. Agar aramidak pa iti lesson plan ko. Maturog kalatan. Makaburing ang diti balay no kasto nga awan kuryente. Awan pa'y wifi. Awan pa'y masida. Wala, umay kamot na maturog tan. Di nakalbi-kalbitan ko nak na eh. Busy Ang yamat kasto yan. Awan lang arod amin nun. Hindi mo pa'y kayat-yat pakalbitan. Apan manin nagtrabaho da taon. Ay, kastala ti biyag. Agagagatap no agbiag. Tata. Oh, Henry. Sumre ka man iti trabaho data. Nay, pagsarsaritaan da ka lang kini bakit mo idikalman. Ay katwan no lakat maanusam ti agkiwar iti siminto kas kadagpagkat. Manusak, basta ang trabaho. Ma'am Dona, umay ka. Ada ipakita ka niya. Anya day ta. Excited ka matlaunay. Di ko nam katawan trabaho nila kay mo. Katalaga mat nga awan. Asino nga jay agpalpala? Ni matlakay ko day ta. Mas daawak nga rod, idi nakita. Isukat ya talaga day ta. Ay kat isuot mo ajay eyeglasses mo tapno mabigbig mo ang nasayaat. Ay, iso nga agpaiso. Addan trabaho nila kay ko. Nay, nakita na kan. Agpay-payapay. Ay kat payapayam mo na. Makapakilig kayo manadwa. Ay nasweet kayo magaya man niya. Ay na, italaang ataddan trabaho na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder. Nunimat Mrs. ti bill payer. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay Kas Talatibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Saan ka nga utang no saan mo akabailan abayadan. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibiyag. Kanya na kita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Ah. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question ka la question. Ison tumot lamangan ka. Mas dama, manta nagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka la unay. Karni ti sidain tayo, nanang? Fried chicken kunamot Mabisihin akon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na mas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na mas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming ayabanda ka. Di ora agsida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka perla. Abay, nangalamit ti inggatang mo kadagita. Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ah. Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Hoy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaam. Mabalin. Ay, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gadwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asidaan. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim, Wan, api akas lamas daaw ka? apay ang mami itan. At paano talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. No kas jay nga do ti kwarta na. Ay, kas Joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato ti sidaam. Inutom day ta. Tani, nagado ti balon mo ngayon na po Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Ay, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat ti balunan nyo ita ije eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa dayta. Daita kaon. Anya mo to da ito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa balimot a kolor kan style nanang. Wan. Anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingayam.
Mami. Agbibisin ka mo't ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo. Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita. Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos. Inruwar mo mat adagusan dita sagsasangharib home. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon, 6,000 laang, maray. 20% ti interest day ta, maray. Awan, sige laang. Manumat lang ay data 20%. Sige, inayon kung dito jay inutang mo a groceries idi Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaan. Umanay kanyang dahil ginatang mga sapatos ko. Mami, Wan, Mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laang. Anya, nagninamot ta. Tsak pa'y napadasan ti nagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagi jay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mat anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang akaslakay labak nang. Ay, adda ka man na kontrabida. Uy, narod man. Sa ua ni tatang. Apay at tatang. Hindi mo tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiwan Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nga ka mataning grip. Binadagam man ang tuy saka ko. Ay, sorry. Ay na! Kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na? Nagmayat man. Daytan sakit di kat ti uso ita sapatos Kahit talaga, mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katuan. Ay na, kaya't kumatikas ka sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mating grip. Aguray ka. Bimak na gayon sa amatan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi matlagtudon. Ay, wan nga rod paray. Day tamat ti oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, day tamat ti may sapag nervyusak pare. Sapay nagado dagiti mulak anatang kita. Sapay puro utang mo, timpo unak dito pare. Ta sino ay matisan nga umutang. Lima no sa dino nga tanti pangalak mo iti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Apay, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahito'y kanutikag. Mabayag ka no mapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahito nga ron tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakal ka nagbayag mat adi nagtudo. Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka mangamin bumisbisita di bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay, maray. Addan pagbayad mo ije inutang mo a groceries. Ayun gayam, ije inutang mo a cash. Judith na gayam mo. Aya. Sa anak amadanagan kan kamaray. Taamok nga da pagbayad mo. Kat sika?
Sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayan. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak. Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa'y mo ide. Kaya't mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawam. Kita magbet-betak pa yun ti daga. Maibaludak nga rudan. Anya! Maibalot na sa asawam. Ay, tangay sana na maisalbar dagiti mulak anatang. Agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga gururayak iti tudo pare. Adan nga grigat ti panagbiag tayo no kastoy. Kat anya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko matiawan utang na pare? Ay, sabi awang pangalaki ti pagbayad ko pare. Imbag ko nam kanyak pare, tanagururnong ni bakit kaw. At damat basit pagbayad mi kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan taman ang mga nakaslaidi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang na ito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. At dan sa lauk na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man amo. Awan mat manan karga na, Jeref me. Unay madagiti akabalay kung taidlak da mo amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapun. Pudot mo ti panawan. Ay, saan mo ano katandagiti tawa? Lukatak-atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan kunak? Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabuteng mong tilawag. Oh. Kwa? Kumari pala! Apaw! Diyan mo kumarim dahil diyan mga awag ka. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasama. Adan sa kabuteng mo Kumari pala! Nudit ang parang idarom ka! Anyat ko na. Ay, sos. Anya nga iti aramidak. Lakay. Ah. Ipabalon na kung dahi ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo ko ma. Ay, dagiti inututang ko akan kwa na ha. Imutang ka kan kwa na. Namnamaak ngamin ang makabayad no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Eh, lakay. Dahito iti tanda na ma. Saan ka nga utang no saan mo akabailan abayadan? Nawatap! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino ayat ipapanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Papan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng mahit. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Isu akasapulan, amapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang. Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to jay sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, dagiti naganak dagiti classmate ko. Kat, adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau. Pangalan ako may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laeng. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang
no saan mo akabailan abayadan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga utang no saan mo akabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo aramiden ti saan mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, aglaba ka matrita. Wen nana, naurno ngamin ti lalabaak ita alawas. Sukat mo't ngamin asukat dagiti anak ko. Apay. Awan danom ijay gripo yo aya. Natsanan sa nana tani, tikag mo't ngamin. Ay, anusam nga ron ati sumakdo di tabubaw. Naimbag day tabubon, ta saan amay ibusan iti danom na, nana. Ay, wan, adulat ta ti danom na. Inaldawak to pa'y nga aglaba ijay kat adulat ta ti danom na. Ala, dito'y kan abay ko, taagistoryata man. Wen dito yak man nga rod abay mo, nana. Day. Aguray ka man. Apay, nana. Anya tinakitam dito rupa. Anya ti katkatawaan niyo. Ay, kwa. Ay, nag-cute man day ta siding mo, di ta ping-ping mo. Anya mo to? Kunaklano anyan ti katkatawaan dito rupak, nana. Inborn day ta, nana. Idi pa'y day ta asiding ko. Kasla nga rod ampas. Nay mo to? Kasla ampas nga agin inana. Nay, pagibilbilag kamot to ni Tilinabaam. Nagbiit ka na naglaba, bakit? Pinartaka kun ati naglaba. Makaparurod da dya baka. Nakauyuyang kunambadla no napintas. Sino ang bakit titak na kamate maya? Ni Antim amiling Adayo ka bagyan me. Antila ang tiyaw awag ko kenkwana. Apay, anya ti inwayaw nakin ka. Naiti ka no siding ko dito rupak. Asla ka no aging ina na nga ampas. Ha? May saka mo't agkatawa ka pa'y laang. Agtal na ka dita. Lukas to yan nabanog kan mabisbisina. Nauyaw nga mina talaga na dya bakit? Bayam nga guyaw. Ay, no saan ka makapagtagpal? Masungbata ka talaga day dya bakit? Ibagbaga akon. Talaga masungbata! Hello, Manang. Hello? Ay na, ado ti customer mi dito parlor. Saan nakadisturbuan? At damagaklaan. Ani ayat ti damagam, damagam darasam. Agikikat kayo ka di iti siding dita? Ay, agpukpukis kami laang ditoy. Agunat kan agkulot iti buok. Agmanicure kan agpedicure kami. Hangam saan kaming agikikat iti siding? Sa dino ngay nga rod nga ta ti pagpaikatak dito yung siding dito rupa. Pakasikuram aya iti dayta asiding. At dan dayta asiding di tarupam, sipud na yanak ka. Hay, ani aya tinaknakan mo, taapa kayat mo apaikat. Uy-uyawon nak nga rod, jay nalaing akarupa mi abakot. Asino aya dayta abaket? Uyawon mataan, uyawon na ka. Nagado ang masabat. Ay tapay mo't nauyaw abakag. Kasanok na ta aya amaliklikan. Ay, Fidel. Ay, sa dino ti papanam.
Di taman taltalon ko, antay. Ay, puno gayam jay is-istoryaan da. Anyang is istoryanda, antay. Akumut-kutong ka. Ay, kababagik da ito, antay. Ay, kat no ibagbagada mat ngadan sa kano kanser mau. Ha? Nay, awan mo't antay. Asino kaya timang is istorya ti dayta? Kwa, nakangagakon aya. Naawan mo't sakit ka, antay. Sigurado ka nga awan. Ay, dakkel at talaga tikimut tungam. Wano, bye-bye anakan ni bakit mau. Naasikaso ni bakit ko, antay. Saan man natila dengdenggan yung istorya? Sa pa ay makapanervyos mo dahil kanser ni bagbagayam. Ay, iso nga road. Asino aya jay nalaing nga agistorya dito lugar tayaw. Ay, uyawan da ka pa'y mate, Fidel. Agi, di amok. Kat no sikat tinagbatad ang nauyaw. Rita, Ngay, apay nana. walis ka awalays dito yung paraangan niya. Wan anana, tanay. Nagado ti agtinag abulong. Ay, amaw, nagsinabat kami kanila kay mau di ta kalsada. Mapan ijay taltalon me, nana. Amaw, kasla kayat ko apat tiyan tis istoryaan da nga ada kanser na. Nilakay ko ti kunayo nga da kanser na. Ay, wen takumot-kutong may. Nakadamagan nyo iti dayta. Ay na, makapadanag. Awan kanser nilakay ko, nana. Apay nga ron akumot-kutong naawan kanser na. Kababagi na dayjay, nana. Ay, umasidag ka man anay imbag. Apay aya, nana. Adayta. Ay, nay, Rita, kasla dumakdakkel day ta siding di tarupam Dinak man pagdanagan, nana. Ay, kasla imakar pay. Ay, di lamad badlaw yo. Ay, wan, umakakar nga agpaysaw balasang ko. Idi na di nagkita ta. Adda di ta sentro ti pingping mau. Ika, pimaban. Ay na, sardangan dakman nga uyawan, nana. Ay, delikado ti agakar-akar asiding Rita. Ay, amangan no kanser daykan. Ay sus, kanser mo't la amin na makita yo. Ay, kaslang amin dumakdakal. Ay, nabnabyag asiding. Aldawan, nana. Mapankan iti papanam. Ay, wen gayam. Mapan ko igatagan dya balasang ko iti blouse na. Jay, kanunangina ti kayat nakat. Sige nga, Rodan. Mapanakon, Rita. Bye-bye. Ay, naperdi man ti aldaw ko. Inuyaw nakmanon day jay abaka. Apay bakit? Nakutungak ka di una yan aya. Saan mo ti panagkunak? Inuyaw nakit din ang timilig. Adda ka no kanser ko. Kunakken kan kat. Kumarkaro ti kinauyaw na day jay akabagyam. Pagdandanagan na ti tao. Nalabsan nak nga rod itay nga agwalwalis diti paraangan. Okay. Inuyaw nak anyapay ngay. Yan timiling nga talaga. Ay na, talagang agtup-tup laklaang lakay. Ngala, bayamon bakit? Kaasimot nututupam kat ni. Bakit na dyan? Agalwad, oras nga umay pumasyar dyan ading ko abakla. Ha! Saan la nalaing agpokis na dyan? Nalaing mag nga aguyaw. At day tatay blouse ang ginatang ko. Ay! Sosyal! Medyong day ta. Lalakan sa amot ti presyo na. Ay na, saglalaka ay ati 700 pesos. Ay, mabalin matan Sige, ingka ipadasan anak ko. Ay, wananang, ipadas ko. Labaak inton bigat. Huston to, inton isuot mo. Ad-ada sumiksiak iti daytoy ablaws ko. Lakit di anak ko. I am here.
I am here. Na, unay mo't dayta pa nagkinni-kinningon. Ket, anya nga rod ngay? Kunak no saan mo na masangot yung umay pumasyar. Ay, gayam. Bayada mo jay utang mo kanyak. Ken, pameriendaan nak. Promise mo dayta. Anya ayati kayat mo a merienda. Kat jay ka ba alam agatangan Sige, mapanaklatan gumatang dita kantina iti soft drinks gan tinapay. Daras nga rod tamabisina kwan. Aguray ka, si Ripag Pay, ang mga nuadda di tarwar di bakit analaing nga aguyaw. Timing ngay mayak. Nasaya at nulumabas. Tamapan kuman matuyawan. Ay, agtal na ka man. Dakas ti aguy-uyaw. Nanang, ayan na dyan blouse ko, alin na baam? Kat no inakas kumatan. Linadyak pa yan. Kasapula kon. Ay, inhanger ko gayam. Kita am ijay cabinet mau. Apay, rumwar ka manan. Adang arod lakad mi kadagiti barkada. Ay, saan kang agpakpakarabi Wan, nanang. Agawid ak matlaadagos. Ay, makabanog mat atalaga ti aglaba. Nang runa, no nagado ti lalabaan. Nanang! Inananong na iti blouse ko. Nay, apay aya! Bimasit mat kanyakon. Ay, nagbalin matan ahangeng. Apay nga minaplinan siyang laang. Kat kunam gaya mapara pasyar mau. Basitan kanyak. Sapay nagnina ti pananggatang yo. Ay, usarim latan, tamaibagay matan ka. Ay, saan ka di nga uso ita, dya ibagbagada crop top. Sa bagay matkit di Ay, bagay mau ti ag-crop top anak ka. Katno kasta ak mat idibalasang ak. Ay, mahilig ak nga hangeng. Ay na, nagmayat ti agmerienda dito si Ruk ti Bayabas. Nakapres-pres ko ti angin. Dito imot nga minti kayat mo apag meriendaan ta. Ket, nagpudot nga rod di taon nagtibalayo Makita na ta dito ni Nana Miling. Why, nasaya at mat. Agsagana ka, sigurado nga uyawon na kaday dyan. Sige padasan na, taginuyaw kami. Amamom ka di day ta lumabas? Balasang samet. Iso day ta di inaudi nga anak ni Nana Miling. What? Oh? Isugayam day ta? Aguray ka man. Uy, anya ti aramida? Hello? Labasan kayo, pay. Why, wow, nakakrap top. Agtanya ka. Ay na, bagay mo day ta crop top mo Isumati ko na ni nanang ko. Bagay ko ka, no? Ay na, kasla ka napsog nga ampas. Ha? Oh. Anya? Saan ako amapan ijabalay ti barkadak? Agawid ak manlaangan. Hala ka, nagawi dun. Ni makasangsangitan. Ipulong nakalakit di ka ni nanang na. Nay, kunak man no nakadanon kan ijay balay ti barkadam ako nam. Saan ako na nagtuloy anapan nanang? Tapay, anyat na pasamak. Inuyaw nak dayjay abakla kabsat ni Manang Rita. Ha? Anyat imbaganakan ka. Kasla ka no nabsog nga ampas dito'y kraptap ko. Anya? Ha? Ay, mapanak iti ayan da dya abakla itamot laang. Taapaal! Ha? Why, talaga nga inururay ka. Mana? Anya ka din tinagan da ito abaket? Miling tinagan na. Talaga nga inururay ka. Miling. Ay, kunamlan asino ka abakla. Awan respeto mi tinataengan nakas kanyak. Hoy, amom ti agibaga iti respeto.
Ngam di mo matam mo arespetuan ti padam a tao. Abay! Anya ti basol ko kada kayaw? Ta inuyaw-yaw jay anak kaw? Hoy. Ha? Deyo amo ti basol yo kada kami? Kat no inuyaw na kami kanila kay ko itinamin ano adaras? Ha? Dayta ti dakkel a basol mo. Ita ta inuyaw ko jay anak mo. Permikit din ti ungat mo. Ay kutwan na! Tanasaktan dya anak ko! Uray la nagsangsangait! Nasaktan kami mat nana, ngam pinasensyaan da kalaeng. Nana, denggam anasaya at daytoy. Ako nana, di mo aramidan ti saan mo akayat, nga aramidan daken ka. Ha? Oh, anya ngay nanang, impungot-pungot mo ka di ida nanang? Nangaro na dya abakla ako namlano asino? Ay, dandani dakit di impungot-pungot anak ko. Anya? Saan ka limaban? Kunak man no kunam alumaban ka uray duada. Mabai nakit di Takunada. Saan mau nga aramidan ti saan mau akayat nga aramidan daken ka. Anya? Ay, iso sa anak ton nga aguy-uyaw, anak kaw. Ay, nasakit gayam terik na ti mauyaw. Ay, iyarig mulakan ka na nga inuyaw da. Kut talagamat nga minanasakit tirik na ti mauyaw nanang. Wan, anak kaw. Iso asantan nga aramidan dayta. Tapno saan datamat nga uyawan kan apaan. Sigaan nanang. Naglaing kamat ngamin nga aguyaw. Basta lati biyag nanang. Nudakas, saan nga aramidan? Ay, wan, anak ko. Maday, ti agoy uyaw. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Di mo aramiden, ti saan mo akayat, nga aramiden daken ka. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.